سلام و درودی صمیمی به یکایک شما بینندگان عزیز. شکر پروردگار که باز هم به دیدار هم رسیدیم. امیدوارم همگان تن صحت و سلامت هستید. شوکتی محمد با شما هستم و برنامه خبری پیام نیوز را برایتان تقدیم میکنم. حالا توجه کنید به نامگوی موضوعهایی که امروز مطرح خواهیم کرد. پست غوث تمساح یا هنر یگانه امام علی رحمان. حکومت تاجیکستان اعلام کرد که وعده افزودن مزد مهنت و نفقه اجرا خواهد شد. کارشناسان باور ندارند. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان با گرفتاری به کرونا ویروس به بیمارخانه انتقال یافته است. تنها در دو زندان تاجیکستان در 2 روز سنه‌های 10 و 11 می 8 نفر بر اثر گرفتاری به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. تماس‌های سطحی عالی تاجیکستان با رهبریت وزرای خارجه کشورهای جهان که ماه اپریل تقریباً قطع گشته بود، از اول ماه می یک بار زیاد شد. حتی خیلی بیشتر از سطح معمولی. رئیس جمهور در 6 روز آخر 5 مرتبه و وزیر خارجه تاجیکستان 4 مرتبه در جمع 9 مرتبه متناسباً با همتایان خارجه خود تماس گرفتند. این هم در حالی است که ماه اپریل یگان چنین تماس به قید گرفته نشده است، نه از جانب رئیس جمهور و نه از جانب وزیر امور خارجه. اصلا دهه سوم ماه اپریل امام علی رحمان از نظرها غایب بود، اما تا آن زمان هم ماه اپریل تماس با همتایان خارجیش نداشت. با فرق از رئیس جمهور، وزیر خارجه فعال بود، اما تمام ملاقات و گفتگوهای او در سطح‌های پایین‌تر انجام شده با سفیران و نمایندگان سازمان‌های خارجه اکتفا کرده است. بالاروی یکباره تماس‌ها بعد اعتراف تاجیکستان به وجود ویروس کرونا در کشور شروع شد. روز 5 می رئیس جمهور با همتای ازبکستانیش و وزیر خارجه با همتای چینیش برگزار گردید. چون 3 روز اول ماه می استراحت بودند و مقامات تاجیکستان 3 اپریل وجود کرونا را اعتراف کردند، می شود گفت که در حال بعد اعتراف تماس ها شروع شدند. اساسی ترین موضوع بحث البته ویروس کرونا بود. طبق اطلاع رسانه های دولتی، صحبت تلفنی امام علی رحمان با سران دولت ها افزای کنونی اپیدمیولوژی منطقه و جهان را بررسی نموده، با همدیگر درباره وضعیت 2 کشور در رابطه با پنه‌شوی سرایت کرونا ویروس نو تبادل اطلاعات نمودند. تنها تبادل اطلاعات و عملکرد مشترک در مقابله با ویروس. اما کاغذ پیچ کرده هم میگویند که کمتر گدایی هم کردیم. از عاقبت‌های به عمل آمده از صحبت‌های تلفنی رئیس جمهور امام علی رحمان با همتای ایرانیش، همتای آذربایجانیش، همتای بلاروسش، همتای ازبکستانیش، همتای روسیش و غیره و هاکذا پی بردن ممکن است که در همه این صحبت‌های تلفنی مقصد یگانه این دادوای گدایی بوده است و تمام. به همه کشورهایی که امام علی رحمان با وزیر کارهای خارجیش تماس گرفتند، همه صدقه رد بلا به تاجیکستان فرستادند. با کدام کشور امام علی رحمان یا سراج الدین مخلدین تماس گرفتگی باشد، بعد تماس ها به تاجیکستان صدقه یا اینکه کمک بشردوستانه سرازیر شده است. درباره کمک آذربایجان که در رسانه های دولتی طبق گفته امام علی رحمان لوازمات طبی ذکر شده است، در هیچ جای دیگری معلومات نشر نشده است. اما پیام معین کرد که روز 6 می 2 مرتبه، یک بار ساعت 8:30، دفعه دوم ساعت 16:10، طیاره باربری ایل 76 متعلق به شرکت هواپیمایی راه ابریشمی آذربایجان از فرودگاه دوشنبه به هوا خسته است. رقم بارت هواپیما SW4KAZ41 بوده است. عجیب است که در هیچ رسانه این خبر راه نیافت
و هیچ نهاد دولتی درباره کمک بشردوستانه آذربایجان به تاجیکستان حرف نزد. سببش چه باشد؟ در همین حال با وجود اینکه طبق اطلاع دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور در گفتگوی امامعلی رحمان با شوکت میرزیویف هیچ حرف درباره کمک زده نشده است، اما ازبکستان 3 روز پس از این گفتگو به تاجیکستان 144 کانتینری برای طبابت بیماران مخصوص گردانیده شده داروواری و دیگر لوازمات طبی و گروه طبیبان را میفرستد. معلوم می شود در صحبت تلفنی جنابشان از ازبکستان گدایی کرده بوده است. روز 7 می اگنتی دولتی خاور اطلاع داد که با مقصد دسترس نمودن مواد داروواری و لوازمات ضروری طبی با تشبث بواسطه رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی خط سیر مخصوصی چارتری از جمهوری هندوستان به جمهوری تاجیکستان تشکیل کرده شد. مواد ضروری وارد شده به وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و ساختارهای آن جهت استفاده در مؤسسه های طبی پایتخت و دیگر منطقه های جمهوری برای طبابت بیماری های سرایتی علل خصوص پاندمی کرونا ویروس کووید 19 به طور رایگان سپارده می شود. یک روز قبل از این گفتگوی وزیران کارهای خارجه کشور درباره ویروس کرونا برگزار می شود. یک روز قبل از این روز دیگر با تشبث رستم امامعلی هواپیما برای آوردن داروها به هندوستان می رود. تماشابینان محترم، اینجا لطفاً دقت کنید. هرچند در این باره در برنامه گذشته گفته بودیم، میخواهم بار دیگر دعوایمان را شرح دهم که چرا ما به مواد داروواری شبهه کردیم. چون چندین نفر خوشامدگوی ها و خادمان درباره در شرح نوار ما را ملامت کردند که یک نفر دارو بیارد هم شما گپ میزنید و غیبت میکنید. دوستان عزیز، بدانید این غیبت نیست. این گفتن واقعیت و سخن حق به ظالم است. چیزی دیگر ببینید، در اول خبر هواپیمای مخصوص از هندوستان دارو آوردنش اصلا درباره این که این مواد داروواری و لوازمات ضروری طبی کمک هندوستان است یا با پول خریده شده است چیزی گفته نمی شود. با پول خریده آوردید یا اینکه هندوستان صدقه کرد، صدقه را گرفته آوردید، چیزی گفته نمی شود. ببینید، اگر خریده شده است سوال به میان می‌آید که این به کدام مبلغ؟ وقتی تشبث از جانب رستم امامعلی سر میزند، او تنها حق صرف مبلغ بودجه شهر را دارد، یعنی پایتخت را. اما در خبر حرف درباره خریداری مواد نیست که با در نظر داشت میل زیاد رسانه‌های دولتی در تبلیغ این گونه اقدام‌ها عجیب به نظر می‌رسد. اما دقت دهید، کمی پایانتر ذکر می‌شود که همچنین در چهارچوب مناسبت‌های دوستانه تاجیکستان و هندوستان با همین خط سیر یک مقدار کمک بشردوستانه حکومت هندوستان عبارت از مواد داروواری برای معالجه بیماران کووید 19 به جمهوری تاجیکستان وارد کرده شد. یعنی گویا تنها یک قسم این داروواری کمک است ولی قسم دیگرش معلوم نیست که چیست. کمک است یا اینکه داروهای خریده شده از جانب رستم امامعلی. حالا باید اگنتی دولتی خاور، خود رستم امامعلی شهرداری و وزارت تندرستی شرح دهند که چرا این خبر سرگم است. سر و نوگ این خبر نیست و معلوم نیست این چیزی که به تاجیکستان آورده شده است کمک است یا اینکه باری خریده شده رستم امامعلی. و چرا این تشبث به رستم امامعلی ربط داده می شود؟ اگر با تشبث رستم امامعلی باشد،
رستم که رسما حق مشغول شدن به تجارت و صاحبکاری را ندارد. مادامی که معاش 5 ساله اش به اجاره یک پرواز هواپیما نمیرسد، چگونه اقدام کرده است؟ اگر اقدام دولتی باشد، یعنی اقدام حکومت تاجیکستان باشد، چرا باز تکرار میکنم که این با تشبس خود امام علی رحمان نمیشده است، با تشبس رئیس ستاد قاهر رسولزاده نمیشده است، با تشبس وزیر تندرستی نمیشده است، تو با تشبس رستم امام علی میشده است. محض از این میبراید که اگنتی اطلاعاتی خاور بر رستم امام علی خدمت خرسانه کرده دزد و فسادکار بودن این بیچاره را فاش کرده است. با همین گفته ما پولشویی رستم توسط شرکت ظفر میرزایف مگر تصدیق نمی شود؟ بلا با پسش. شگفت‌انگیزتر از پنهان داشتن کمک ها و به نام رستم امام علی بستن تشبس، فعال شوی رئیس جمهور و وزیر کارهای خارجه در تماسگیری با همتایان خارجیشان است. زمانی که تمام جهان از جمله کشورهایی که رئیس جمهور و وزیر خارجه تاجیکستان برای کمک مراجعه کردند با کرونا دست به گریبان بودند، مقامات تاجیکستان ناوابسته به توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی و طبیبان تمام دنیا از جمله همین کشورها جشن پرشکوهی نوروز برگزار کردند. رقص و بازی با تجمع 20,000 آدم. تمام کارشناسان بر این نظرند که همین برگزاری جشن نوروز و کشاندن مردم از تمام کشور به آن سبب شد که ویروس کرونا با این سرعت دهشتناک در تمام کشور پهن شود. حالا باشد همین حکومتی که یک ماه قبل بر روی تمام جهان توف کرده و اسنای یک مصیبت جهانی بزم رقص و بازی تشکیل کرده بود، دست پیش بر از آنها کمک می‌خواهد. گذشته از این 5 سال اخیر مقامات تاجیکستان سر از رئیس جمهور تا مقامات امنیتی و قدرتی و رسانه‌های دولتی هیچ تهمت نماند که به سر جمهوری اسلامی ایران نزده باشند. از پشتیبانی بین المللی تروریسم سر کرده تا تبلیغ مذهب شیعه در تاجیکستان و قتل تاجیکان در وطنشان. مخالفت شدید تاجیکستان بود که جمهوری اسلامی ایران نتوانست به سازمان همکاری شانگهای وارد شود. یادتان هست؟ همین گونه صدها مثال از تاختن مقامات تاجیکستان به ایران و تهمت پراکنی های آنها میتوان آورد. اما بعد این همه اتهامات و پیشبرداری ها، امام علی رحمان پست را قفز کرده به حسن روحانی زنگ میزند و از او کمک و صدقه میپرسد. برگردیم به کمک ها. کم کم سیر گجا شدنی کمک های بشردوستانه که از خارج به تاجیکستان آمده است فاش شده ایستاده است. در همین حالت اینجا یک نقش فیلم هندی را شمس‌الله صاحبوف بازدیده است. دفتر مطبوعاتی حکومت ولایت ختلان اطلاع می‌دهد که سنه 9 می با تشبس شمس‌الله صاحبوف مالک شرکت فراز کاروانی عبارت از 25 ماشین باربر برای کمک رسانیدن به ساکنان ولایت ختلان که در مؤسسه‌های طبی بستری شده‌اند به شهر باختر وارد گردید. در دایره این اقدام که تحت عنوان شفا و همدلی عملی می‌گردد، مؤسسه‌های تندرستی همه شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان با لوازمات طبی از جمله مواد گوناگون دارویی، لباس‌های طبی محافظتی، عینک‌های طبی محافظتی، دستپوشک‌ها، نقاب‌های طبی، خلعت‌ها، موادهای آنتیسپتیکی، موادهای پاککاری و تمیزکاری و غیره پور را به طریق رایگان تامین کرده می‌شوند. کمک‌های مذکور در مجموع زیاده از 200,000 بسته را تشکیل می‌دهد.
шамсулло соҳибов фиристода бо 25 мошини борбар. акнун ҳеҷ иттилоъе дар бораи ин ки шамсулло соҳибов ин маҳсулотро ки бештарашон дар тоҷикистон истеҳсол намешаванд кай аз куҷо ва чӣ гуна ба тоҷикистон ворид кардааст вуҷуд надорад. ҳама роҳҳо бастаанд, сарҳад баста аст. шамсулло соҳибов ҳама ин маҳсулоте ки зикр шуд дар тоҷикистон истеҳсол нашудааст, аз куҷо ворид кард ва ба 25 мошин бор карду ба хатлон бурда тақсим кард. танҳо ҳамин мемонад он маҳсулот тафтиш карда шавад ки он маҳсулот истеҳсоли куҷоянд. яке кӯмакҳои башардӯстона ва садақаи кишварҳо ба тоҷикистон набошад, яке аз ҳиндустон ё озарбойҷон наомада бошад. ногуфта намонад эмомалӣ раҳмон бо ҳамтои хориҷияш бо Владимир Путин низ гуфтугӯ кард. инаша нагуфтаем. дар оғози суҳбат эмомалӣ раҳмон президенти Федератсияи Русия ва мардуми бародари Русро бо солгарди 75-уми ғалаба табрик намуд. дар ин гуфтугӯ чанд масъалаҳои кӯчак гирӯмон шуданд, аммо ҳеҷ ҳарфе дар бораи садҳо ҳазор муҳоҷири тоҷик дар Русия ки гуруснагӣ мекашанд зада нашуд. тамошобинони гиромӣ, ҳаминҷо дар охир бояд ба як хатои давоми чанд рӯзи охир кардаамон иқрор шавам. воқеан як хатое мо кардаем. тӯли чанд рӯзе ки эмомалӣ раҳмон аз назарҳо пинҳон шуд, мо дар баромадҳои худ кӯшиш кардем фаҳмонем ки пинҳон шудани эмомалӣ раҳмон дар ин рӯзҳо хуб нест, бояд аз худ дарак диҳад ва бо мардум бошад. аммо мо инашро ба назар нагирифтем ки ин ҷанобашон фақат як ҳунар дорад ва он ҳам бошад гадоӣ. ҳамин ки сари кор омад ҳатман гадоӣ мекунаду дигар ҳеҷ. тамошобинони гиромӣ, барномаи мо идома дорад. ҳоло аз чанд воқеа ва рӯйдодҳои дигар ҳамкорам Сафия ба шумо гузориш медиҳад. ҳукумати Тоҷикистон эълон кард ки ваъдаи афзудани музди меҳнат, нафақа ва стипендияҳо аз 1 сентябр иҷро хоҳад шуд. аз вазорати молияи Тоҷикистон ба хабаргузори Азия Плюс гуфтанд, маблағҳои зарурӣ барои иҷрои ин дастур дар буҷети соли равон ба назар гирифта шудааст. гуфта шудааст, соли ҷорӣ барои пардохти музди меҳнат, нафақа ва стипендияҳо дар маҷмӯъ беш аз 9 миллиард сомонӣ равона мешавад. ин моддаҳои ҳифзшудаи буҷет мебошанд ки барои ҳукумат афзалиятноканд ва ҳукумат ӯҳдадор аст ки ин моддаҳоро сари вақт ва дар ҳаҷми пурра маблағгузорӣ кунад. ин ҳам дар ҳолест ки коршиносони умури иқтисодӣ бо ба назар гирифтани буҳрони ба амал омада мегӯянд, то моҳи сентябр Тоҷикистон ба чандин марҳилаҳои буҳрони иқтисодӣ рӯбарӯ мешавад ва дар иҷрои ваъдаи афзоиши нафақа ва музди меҳнат ба мушкилии ҷиддӣ рӯбарӯ хоҳад шуд. чун аз ҳолу норасоии буҷет, кам шудани маблағи ирсолии муҳоҷирони корӣ, тарки фаъолият кардани соҳибкорон, суст шудани фаъолияти корхонаҳои истеҳсолӣ, коҳиши ҷамъшавии андоз ба назар мерасад. дар ин ҳол ҳукумат маҷбур мешавад иҷрои ваъдаи афзудани маошу нафақаро ба таъхир гузорад. ёдрас мекунем, раис ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паёми ахири худ ба парлумон дастур дод ки аз 1 сентябри соли 2020 музди меҳнати кормандони буҷет, ҳамчунин нафақа ва стипендияҳо ба андозаи 10-15% зиёд карда шавад. пешниҳод шуда буд ки маоши кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизматчиёни ҳарбӣ дар ҳаҷми 10%, дигар муассисаҳои буҷетӣ ҳамчунин нафақа ва стипендияҳо 15% боло бурда шаванд. ба ҷуз ин болоравии ҳаҷми нафақаи маъюбони то синни 18 сола, гурӯҳи шахсони маъюби бекор ва ба нигоҳубин ниёз дошта ба андозаи 50% дар назар аст. айни замон музди меҳнати ҳадиаққал дар Тоҷикистон 400 сомонӣ муодили $41 ва музди меҳнати миёнаи моҳонаи номиналӣ 1357 сомонӣ баробари $140 мебошад.
маблағи миёнаи нафақа дар ҷумҳурӣ ба 303 сомонӣ ба 31 доллар баробар аст. дар ҳамин ҳол бино ба маълумоти агентии омор ба аввали моҳи марти соли равон маблағи умумии қарз аз пардохти музди меҳнат бо назардошти солҳои пешин 48 миллиону 536 ҳазор сомонӣ ҳудуди 5 миллион долларро ташкил медиҳад. юсуф раҳмон, додситони кулли Тоҷикистон, бо гирифторӣ ба коронавирус рӯзи шанбе 9 май ба беморхона интиқол ёфтааст. тибқи иттилои манбаи Паём, юсуф раҳмон як ҳафтаи охир дар хонааш табобат мегирифт, аммо вазъи саломатиаш бо шиддат бад шуда ба беморхона интиқол ёфтааст. манбаъ натавонист дақиқ кунад ки додситони рақами аввали кишвар ба кадом беморхона интиқол ёфтааст. баъди интиқоли ӯ ба беморхона хадамоти санитарӣ хонаву ҳавлии ӯ ва чанд ҳамсояашро ҳамроҳ бо кӯчаҳои маҳалла зиддиуфунӣ карданд. қаблан Паём иттилоъ дода буд ки додситони кулли Тоҷикистон ҳамроҳ бо муовинонаш аслан дар идораи кориаш ҳузур надорад. тибқи маълумоте ки мо дастрас карда будем, юсуф раҳмон баъди даҳаи аввали апрел дар идораи додситонии кул дида нашудааст. дар ҳамин ҳол расонаӣ шуд ки Карим Каримӣ, прокурори ноҳияи Файзобод, аз маризии пневмония вафот кардааст. тибқи иттилои хабаргузории Спутник Тоҷикистон, дар ҳукумати ноҳияи Файзобод пас аз марги прокурори ноҳия тамоми кормандони прокуратура дар шифохонаи марказии ноҳияи Файзобод таҳти карантина гирифта шуданд. манбаи хабар менависад, дар гузашти прокурори ноҳияи Файзободро дар прокуратураи генералии Тоҷикистон низ таъйид карданд, аммо иттилоe аз ин беш надоданд. гуфта шудааст ки Карим Каримӣ субҳи содиқи 10 май дар шифохонаи ноҳиявии Файзобод ҷон ба ҷонофарин супурдааст. як гурӯҳи фаъолони тоҷик бо таъсиси сомонаи махсусӣ kvtg.info ба таҳияи рӯйхати афроди фавтида аз коронавирус ва пневмония шурӯъ карданд. аллакай то даме ки хабар омода мешуд, номи 140 нафари фавтида дар ин сомона нашр шудааст. дида мешавад соат ба соат маълумоти сайт нав шуда истодааст. аз субҳи имрӯз дар сайт рӯйхати 20 нафар фавтидагон зиёд шуд. ин ҳам дар ҳолест ки дар шароити Тоҷикистон тафтиши чунин маълумот тавассути каналҳои расмӣ хеле мушкил аст, чун низоми тандурустии Тоҷикистон хеле ношаффоф буда, мақомоти масъул ба таври ошкоро кӯшиш мекунанд ки вазъи воқеиро аз ҷомеа пинҳон нигоҳ доранд. ташаббускорони таҳияи рӯйхати алтернативии қурбониёни коронавирус ва пневмония ба сомонаи ахбор гуфтанд ки рӯйхати онҳо ҳанӯз комилу холӣ аз нуқс нест, вале онҳо боварӣ доранд ки бо гузашти фурсат дар сурати иштироки фаъолонаи мардум метавонанд рӯйхати боз ҳам комилтару дақиқтари қурбониёни пневмонияро тартиб дода, ба ин сурат тасвири вазъи воқеӣ дар мавриди домана ва миқёси пандемияи COVID-19-ро ба даст биёранд ва ба ҷомеа пешкаш кунанд. вазорати тандурустӣ то имрӯз фақат 612 мавриди сирояти коронавирус ва ҳалокати 20 нафар аз ин вирусро тасдиқ кардааст. аммо мунтақидон ба ин омори расмӣ бовар надоранд ва бар инанд ки ҳам шумори гирифторон ва ҳам шумори фавтидагон хеле бештар аз ин омори расмӣ аст. мақомоти Тоҷикистон бори аввал вуҷуди коронавирусро дар кишвар рӯзи 30 апрел дар арафаи омадани ҳайати Созмонии ҷаҳонии тандурустӣ тасдиқ карданд. то он вақт мақомот афзоиши ҳолатҳои маргумир дар беморхонаҳоро ба авҷи мавсимии илтиҳоби шуш, пневмония ва бемориҳои дигар рабт медоданд. танҳо дар ду зиндони Тоҷикистон дар ду рӯз санаҳои 10 ва 11 май 8 нафар бар асари гирифторӣ ба вируси короно ҷони худро аз даст доданд. тибқи иттилои манбаи Паём, дар зиндони рақами 3 пойтахт дирӯз 10 май 2 нафар аз гирифторӣ ба COVID-19 ба шаҳодат расиданд. ҳолати 3 нафари дигар хеле вазнин арзёбӣ мешавад. гуфта мешавад, шумори гирифторон дар ин зиндон болиғ аз 150 нафар аст ки 34 нафарашон бо вазъи бад дар бунгоҳи тиббии он бистарӣ шуданд. шумори умумии ҷонбохтагон аз короно дар ин зиндон ба 6 нафар расидааст. 4 нафари дигар рӯзҳои 7 ва 8 май фавтиданд. дар зиндони рақами 1 бошад, рӯзи шанбе 9 май 3 нафар фавтиданд ки дар бораи яке аз онҳо, Абдулфайз Раҷабов, пойгоҳи Паём хабар дода буд. аммо имрӯз манбаи Паём хабар дод, Раҷабов на аз вируси короно чӣ хеле ки мақомот ба хонаводааш гуфта буданд,
балки аз шиканҷаи зиёд ба шаҳодат расидааст. манбаъ гуфт ӯ комилан сиҳат буд ва то чанд соат пеш аз маргаш аз беморие шикоят надошт. 2 нафаре ки рӯзи 9 май дар ин зиндон ҷон доданд, яке 83 ва дигаре 66 сола гуфта мешавад. шаби 10 ба 11 май дар ин зиндон якбора 3 нафар ҷон ба ҷонофарин супурданд. паём тавонист номи яке аз ин зиндониҳоро муайян кунад. ӯ абдураҳмонов равшани 55 сола ки 11 сол ҳукм дошт ва 5 солаш сипарӣ гашта буд. абдураҳмонов равшанро бидуни ҷаноза ва ширкати хешовандонаш гурониданд. хабарҳои расида аз зиндонҳои тоҷикистон ҳокӣ аз онанд, ки вируси короно дар зиндонҳои бештари манотиқи кишвар дар ҳоли густариш ва ситонидани ҷони зиндониҳост. паём далоили шӯъёи COVID-19 ҳадиақал дар 4 зиндони тоҷикистонро дар даст дорад. аввалин ҳолати марг дар зиндони рақами 1 3 рӯз қабл рух дод ва мо дар ин бора хабар дода будем. дертар паём маълум кард ки гирифторон дар зиндони рақами 1 беш аз 200 нафаранд ва ҳолати ҳадиақал 50 нафарашон вазнин аст. ҳоло чанд хабари дигар дастраси паём шудааст, ки нишон медиҳанд вазъ дар зиндонҳо хеле бадтар аз он аст ки тасаввур мешавад. дар муассисаи ислоҳотии 3-5 шаҳри Хуҷанд низ вируси короно шӯъ кардааст. масъулини ин зиндон мубталоёни COVID-19-ро дар як таҳхонаи намоторик ҷо карданд ва касе ба ҳоли эшон расидагӣ намекунад. қаблан созмонҳои ҳуқуқи башари байналмилалӣ ва эътилофи мухолифини тоҷик паймони миллии Тоҷикистон аз мақомоти кишвар даъват карда буданд, ки зиндониҳои синашон аз 50-60 сола боло ва онҳое ки ба беморие гирифторанд озод кунанд. аммо ин дархост аз ҷониби роҳбарияти ҳукумати Тоҷикистон нодида гирифта шуд. ин ҳам дар ҳолест ки раис ҷумҳури Қирғизистон тибқи фармони ахираш 3000 нафар аз ҷумла афродеро ки синашон бештар аз 55 сол аст авф кард. тибқи фармони Сооронбей Жээнбеков афроди бо сини бештар аз 55 сол, маълулон, зиндонёни дучори бемориҳои уфунии хатарнок, бевазаноне ки дорои фарзанд ҳастанд озод мешаванд. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. در پناه الله بمانید. خیر تا روزی دیگر. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net